ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan, mangibaon ka man iti tanaw tanay. Agkikil ka no dagiti agiinom dita sintraw. Na. Wala. Ibaon ko ang dagos, ti katuturadan at tanon ko ani kwarong. Naglalastog da ka no dagiti agiinom dita. Na. Agasam, takadaada lumabas, kikilan da adagaws. Ay, madiday ta. Isungarod kapitan, akasapulan, aje natural ti ibaon mo, tapno kabuteng da. Iso nga ron ani kwarog ta naturad na dya aka anakak. Sigurado akabuteng da. O, kita ba na? Kita ti panagnan ni kwarog ke nakaturturan. Kahit apay nga inayabam, kat agur-uray iti pasaheros na dita paradaan. Ada pangibaunak. Kahit apay nga ron nga agmay-maysa. Kabailan na dayjay. Ni kwarog pa iti kunam ke nagturad. Apay nga inayaban na kang kail. Ibaon ka dya isintraw. Idahan dagiti aginaw. Na, taamum kayam. Amo kang kail. Kit no naglaing dangag kikil tagisay. Makitang banang. Laglaing pa'y gayam tayo ka anakak. Amo na amin. Ay, wan. Ngam saan amabalin nga ibaon mo nga agmay-maysa. Kabala kantay. Naturida. Oo, nangagmaw. Kunak tumit. Kasto ti aramida. Unang kail. Amo kong tiramida. Naglaing ka talaga. Mapana ko nang kail. Uwan, ikan. Ikam iti pagnakmandag iti mamartak. Ay na, Inteng. Siyak ti madandan agan. Tapay ko ma. Sigurado ka nga amo ni Kwarog ti aramidan na. Nalaing nga ron siya ka anakak. Kaya naturin. Adaman nga tandag iti mamartek analaing nga agkikil dita sintraw maray. Kano nagsapa arimor ni Badong ka umaray? Kayat mo asawan, maysa ni badong mo kadagiti agiinom dita. Jakmut maanawa? Maysa kadagiti agkikikil. Una, pasaray no adda masubra, yawid na, tapno adda si daun me. Ay, kalukwan gayam ti aramiden day tabadong mau. Magbaga akmat, ngam di na kayat adenggaw. Ha? Naa, apay, anya ti kayat asawun day ta apanaghemaw. Agan nadagita nga artek analaing nga agkikil. Tapay, Kano na amuan ni Kapitan day tangar aramiden da. kag apay kumano na amuan na. Di mo ayaan mo nga imbaon na di katuredan at tanod na. Tapno ikan na iti pagnakman dagiti artag. Asino day takunam akatuturedan atanaw. Di mo pa'y gayam amo no asinaw. Awan sa balay no di ni Kwarog. Kano pa yan nagbalin ang naturod ni Kwarog maray? Saan laan naturad? No di kat katuturedan. Nagkunamot iti dayta. Ni Kapitan. Awan pa'y nakikilan tayo Kung pingrod. Kaya dandan ni maibos da ito'y arakin niya ninumin tayo. Isarding yun ti aginaw. Nagko na! Niangkal ko nga inteng. Ayaw masidag ka man dito'y si Kakwarag. Tapay. Apay, mabutang kan samad kinangkal mo. Awan kabutang kao. Ay, san mi nga isardang taginaw. Isarding yun ko na ni angkal kao. Mangtid ka man kaya di kwartam di Kakwarag. Awan kwarta. Mangtid ka unusan. Awan nga ron kwarta. Ay, saan ka nga gintuturod di Kakwarag? Saan kayong tumit nga minamamati ang natureda? Ay, talaga sana ka mamatay. Imto pa'y kaya tayo masidag. Nungay tanugan da. Da kayo, mamati kayo kaday, ang naturid ni Kwarag. Takot ito. Nangging mau Kwarag. Ay, aguray man, tasakto masidag king ka. Saan ka ngumasasidag tataba daw? Ha? Kanya, ay, aguray ka man. No talaga, matlangan naturid ka. Pinay ka. Apay nga, pinitik mo ti akong kao. Nay kao. Ang kao. Ay, nagloko at talaga ni Pari Badong. Pudno maray. Kano isugayam ti may sa kadagiti artek nga kikikil dita sintraw. Ay, Wan maray. Naamuak day ta mismo kan ni Marituyang. sapay imbaon ni Enteng ni Kwarog.
Isu dayta lumabas. Day, wan nga agpaisaw. Nakadumog may. Anya nga tati inaramid na kadagiti artek ije sentro. Damagan taman. Kwarog. Apay, antay. Apay nakadumog ka. Awan, antay. Antan ni Uncle ije balayaw. Aday je barangay hall. Apay Inak ipulong ni tata ba daw? Anya ka no? Apay nga ipulong mo. Pinitik na tiagong kaw. Anya. Kunak no natured ka. Saan mo gayam? Sika lang mo tinang ibaga na turedak. Sinutik ko naman ang danogan ka. Ni tata ba daw? Ini straight na ka, wano upper cut, wano lower cut. Basta, pinagsangit na. Di mo pigsaan ta, kababay no. Ang sangit ka. Ay susapay panpanakil ko pa'y mo't nakatorturid ka. Sumanangit ka man. Isardeng nyo day aramiden nyo apa nagkikikel ba daw? Apay ko ba ngay sarding mingay? Ito nagmayat yan, kikil. Inton makaungat ni Kapitan, delikado kaya. Imbaw na kidi ani kwaraw. Pinitik ko lang jay tok-tok tagong na. Kasta una yan, terungab na. Anya, ay sausawan lat di kar aramideng. Ibagbaga na nga may na naturide. Di na magayam amok ti lumaban. Sige tanumaamuan ni Kapitan day ta. Ay nasayat may tumamon na. Di oray man pa agkaduada nga gulitay. Jak kabutay, tuyan. Kunak man no agronda da kwarog ita arabi Pagronronda akmat ida, nga mabutang kano ni kwaraw. Dayta ti ipampanakkel mo anatured aka anakam. Naturod mo't idi. Pinitikla kanugayam ni pari badong ti agong na. Agrongrunga abmeten anagawed. Pinitik na aya. Kuna ni kwarog, dinanog na. Pinitik da kanulaeng. Saan nga ron naturod no kasta? Kahit asino nga iti sabali nga imalaan na no saan mutla asika apangamaan na. Ops! Di mo ibagbagati kasta. Sa anak-anak balin a kapitan, no takrutak. Remember that? Naturod ka nga rod. Isumat! Abay, masapul nga ibagag. Nabayagan nga among naturidak. Ay, ala, ingka alaan je flashlight ijay salas. Ay unay kan. Amom anasip ngat ija salas. Makitam dayta. Di tala ang salas ti papanam ang mabutang kapay. Kasta nga rod tinaturad. Kasanungay, Kapitan. Kumarkarong matiar aramid na panagkikil ti grupo ni Kabadong dita sintraw. Ewan nga rod kagawad. Ay dakil a problema talaga dayta. Mabuteng pa yan dagiti kabarangayan tayo ang lumabas dita. Awan pilpilyen da akikilan. Uray dagiti estudyantay. Awan na talaga ti kabutang da. Manipod idi nagpasugnod ni Kwarog. Ad-adan ati morad da Kabadong. Nang runa ni Kabadong, naglastog. Ay, saan na nasaya at daytan? Ay, talaga asaan. Kababain ka dagiti taga sabali a lugar. Tauray dagiti dayo, kikilan da. Ay agungot taksan Rumbang lang agungot ka, Kapitan. Ha? Sana nasayap dayta ang mapaspasamak dito barangay tayo. Marigata nak nga aganges. Na. Apay nga itaman langan asimro dayta ang kit mo. Ay, anya ti mapaspasama kini Uncle, antay. Ay, sumro ka numanan ti ang kit na. Ha? Apay, Uncle? Anya ti kingkinan mo? Makaungutak ngamin. Iso, jakayat ti agungat agang kitak. Tapay ngamin nga ungit ka. Di paribadong. Kumarkaro ti aramidin na pa nagkikikil. Ay, da kayo tinamnamaan dagiti bumarangay amang pasardeng iti daytang aramidan ni Kabadong. Anya nga iti makunamang, Uncle.
Nadamag mo ka dahin asimro ti angkit ni Kapitan gapo iti madamdamag ng aramidam. Nya. Ay, makapakatawa mo dahil ang imbagam tuyang. Tapay kumaama kapakatawa. Iso nga ron nga ramidag ti amin na kayat ko akalukwan. Taday ta Kapitan tayaw, agang kahit. Na, di mo ibagati kasta ba daw? Ha? Kasta lang ni Kapitan ngam sabali no makaungag. Adula aming ibagbagamay. Ay, aglisi ka man dita. Tayo nakman ni Jente ka grupo. Tagiinom kami madain. Ado man ti makikilan mi kay. Na, Sumarteng kayo nga ginaw. Ay, ada kamay kuwarang. Imbaga ni Uncle ko sumarteng kayo nga kikail. Ada dyan na turid na chiptano da. Ay, bam kiti dahi tang Uncle Mau, tagsasango tayo nga ginaw. Makaungungatan ni Uncle ka. Kita bam dito ya. Tatistingan tayo mantikin na malalaki da. Umay ka kanaw ng kail. Ha? Apay, di yu patpat yan ti bagbaga ni Kwaraw. Apay kumapat yun mingay paray. Kita ma, ti aramidag king kwa na. Pitigil man tok ti agong nga. Nik, saan mo ta nagsangit? Nay, saan nga yung kanon ni Kuwaro ka? Ay, maminsan mapay. Ay, naturog nagpaiso ni Kwaraw. Aw, Lumabansan. saan kun nga ikarkarik na ti aramidam tatabataw? Ha? Anya ti mako naman kail. Sige. Ikam iti pagnakman dahi ta paribadong. Nay. Apay, anya ti aramidam nga yung Kuwaro. Aday ka. Dinanong na kamatay. Unak ngamin kan ka. Naturada kang di nakpatpat yan. Ay, suko akon. Paray, anawam ni Kuwaro ka. Ay, sumuko akon, paray. ingkan ba daw? Ayabam dagiti kakaduam. Agiinom kayo, kan agkikil kayo pa'y. Ay, di na kwan ibabaon to yan. Kag, day tamat ti kayat mo nga ramidan. Kunamlano asino kang agsasaong awan kabuteng mo. Kita man tinaramid kang kanikwaraw. Ay, danda niya lang karon makasaan. Day ta ti pagnakmam. Day ta ti maganab ti abusado at taaw. Ada pa'y kadidagiti grupo ni paribadaw nga giinom iji sintra kagawan. Awan damutan, Kapitan. Nasuro ka na makalawas nga awan da ijay. Mabuteng da kanon. Dapat lang. Iso naragsakan dagiti tattao ang lumabas ijay. Taawanan dagiti agkikail. Mayat Mabuteng da kano ka ni Kwarog. Pudnugayam di imbagam. Ani Kwarog kat naturad. Una, napanagnakan nyo daytan. Awadan ti agdwa-dwa, iti dayta nga imbaga. Ay natatabadong. Madi ti aramid mo. Anya nga ita, nagnakam kan. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.